O krivici Rusije za napad na Severni tok 1 i Severni tok 2 praktično se ne govori u većini medija, piše Der Freitag. Mnogi mediji zabrinuti su za svoju budućnost i reputaciju ukoliko uvrste SAD na listu osumnjičenih za napad na Severni tok 1 i Severni tok 2. Takvo rezonovanje će im odmah doneti slavu pristalica teorija zavere. Stoga se najčešće širi verzija da je udar na gasovode izvela Rusija. Kao primjer, publikacija navodi argumente nemačkog novinara Mihaela Tumana. On piše da Sjedinjene države nisu imale interes da uništavaju gasovode, jer gas ionako kroz njih nije tekao. Kako Der Freitag primećuje, Tuman očigledno ne razmatra horizont događaja dalje od danas. Istovremeno, on sam piše da će nemačka preduzeća koja troše veliku količinu energije sada biti prinuđena da kupuju skupi američki NLG, a također će imati sve veći podsticaj da svoju proizvodnju prebace u Sjedinjene države. Prema Der Freitagu, Tuman ne vidi ono što Antony Blinken opisuje kao ogromnu priliku za Washington u interesu SAD-a. Prema pisanju publikacije to u najboljem slučaju ukazuje na naivnost, a u najgorem na iskrivljavanje činjenica. Pogled autora je usmjeren striktno u jednom pravcu, piše Der Freitag, navodeći kao kontraprimjer vlasnika američke konsultantske firme Geopolitical Futures, Georgea Friedmana. Friedman je još 2015. godine izjavio da je primarni interes SAD, za koji smo se borili u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kao i u Hladnom ratu, u odnosima između Njemačke i Rusije. Zajedno oni bi bili jedina sila sposobna da izazove Sjedinjene države. Glavni strah za SAD je kombinacija nemačke tehnologije i ruskih resursa. Sve ovo ne znači da iza napada na gasovode zapravo stoje SAD, napominje Der Freitag. Međutim, kada se mediji ne usude da raspravljaju o nezvaničnim verzijama onoga što se dogodilo, to znači jedno: laku noć, demokratijo, zaključuje izdanje.